ole tuntuma chuan CHAMPHAI ya hian home engzat nge kan nei mek ti tele Mizoram state a hian observation home no pang kumthling lo te children home kan tiang chi te engzat nge kan nei mek karon ta lang don ani tuna hian Mizoram state hi district som pakhat a meka aizola hian home pathum observation home children home kan tiang chi hi han nei mek ani mipa le meichia engkol big na Hrang lak an nei tel boka aizol district capital ani boka an changtlung hle mai home pathum an neya JJX temporary shelter ani akum sombarel tingchia si lo dan kala che engkol big na ani thayang chu amara chu JJX hian no pang mail te ni phung address shim hi talan arem tilawa kumthling lawan ni mewa wangin observation home kan ti chuan no pang dan bo chia ni apu khani deu bera an himna le mason na tura sarkari na ngai tu awanga engkol big na asiam abo saiten ya athle maya tuna hian aizola hian observation home hi pathum le children home kan ti tenen home pathum kumthling lo engkol na nei mek lunglei district a omboka saiha siha omboka ti chuan CHAMPHAI ya omboka CHAMPHAI ya hianin Rose Children Home kan ti tele Genesaret New CHAMPHAI ya khwana omboka pathum ang awmani chu Kulosip observation home Mamit district a omboka Longtlai district a omboka Serchip district a ombok ani Saitwal district a omboka Nathial district a omlea Khozol district ka omlea Vain som pathumani district som pakhata observation home no pang kumthling lo te enkol big na sarkarin som pathum lai mai asiam thei hi alomom takzet ani CHAMPHAI district home Hrang lutong a Metakhen kanti reformation center khania ti chuan Grace home ani lea tuna tak hian Grace home hi an chaw leilo ka an director ka bethei hlo maya mei thla atangin an ran don uncle puile don ani Taraurilu taksa anun tui han nei tetan alu thei ani Emmanuel home hi Zion Veng Than mual pan thlang na roda khana omani amun po anuam viau mai Sinot rescue home hi April ni som bakwa sang ni som ni pakhat khan din fel ni in talan ania zote road chan chuana so nania tuna hen director hi Reverend H Lorin Moya ani mek rui hlo zu harsan na tok tam tak te an lut na sa thina rui hlo le zu awanga har sat na
tok mek te an lut thina victims of alcohol and substance abuse ani a mi pa chau enkol na bik ni in talan ani gosen home ani le a zo tero tami khania tun ma marsi villa an man thin khania a hruai tu ma sa te an lo ming cherep to a tuna ero chuan pathian in mal asoma evangelist te director fel tak te apeya tuna hianin pathian tharau impon na tonpuina ompuina andong na sa em maya champhai homa chuanin ma na sa takin an lani elai gosen home hi lakina amun nge ya pathian remati chuan gazuk khal childon ani tuna hian rin na in anin puanga eitur an nei lo po in jeho jire in tum chop pathian ani zia alang thin ante ni kan tong traya pathian eitur chu min pezel thin tla chamin kan om ngai lo anti ani an speaker ten tuna hian camping an buat soi meka member mek hi mi pa som ni pakhat ni in mechia som pakhat ani ato bera chuan ma zuya memorial home TNT ani a tuna hian mi pa hi zathum somthum pali anom meka an roi tu pa ga betlang thei hlau maya alamom hlemai nei chia hi somruk pani ni in an vai belkhom total hi zathum somkwa paruk anni ole tun tumatan chuan du tok le phot maila champhai home kan nei za thang te kan threle theya alomom hle mai tin Mizoram state a district sang ten home kan nei za te kan threle boka som pathum lai mai children home te observation home te JJX noya enkol mek home kan nei sang te kan on ta lang le theya roi tu sang te an zona te min changa alomam tak zet ani